COVID-19 chuan voin thleng hian a thil ti theina lalantir chho zelin khovel ram ho saber atanga re theiber po ala thlia rang chuang lo fauti kan hria a kan ngai tu anga emo khovel ram pumpuya chengten in muvek lem lo maila hripakhat awanga marks kan han hmang thup mai te hi amakasin bible in nin hununga thil lo la thleng tura soite lam nilovin Myanmar rama kan mizo pui ngei ten Tlangsam Hnah chhum tui in awanga COVID-19 atanga damna an chan thu voice message ngai thla ho tiang u mithiam te thu soilam Tlangsam Hnah chhum tui mai in awanga covid rik ne thei ani lo thu lam kan thur don lo dampui anom tlat si chuan kan pathian hian kan tan man ro sang anei ve che kang ti rin na nei chungin kan lo ngai thladon nia lu se media te in chunga kalom le mai tu nang natna lo om takara mi puite damna turin ti in theitop ma in la hi in chuan om tak zet ani ka chung tak zet cheu ni ti kha ma sain han soi ka du a e COVID-19 chungchanga damna han chan hi alom om em maya mi jong pon ria chela akai ten an lo dam pui ve ngi thina turin du sakna ama sain kan lan ngal bokani tuna hian Burma kan oma champhai tangin missionary champhai tangin kan Burma missionary in kan oma kaliwa ania kanom nahi kaliwa district ania thingtlang khoti takte kan oma kan ve na se maya amaro chu pathian zara kan dampui ve sel poka athi te po tam takanom boka choti rol hin ke ni om nalama hi chuan kan thi tlem khop mai tin hei kan veng a takhi chuan tar kum som sari mi velan nia heng po hian an om na an khuah thisen kha ka tanga thiron chok ang chi te po khanan ina an dam mak maya na an thok chaw an ron ho khosik tur ongin an oma an taksa na khatiang chi rim hrelo tiang chi te khan an ina ni khata voi thum an ina ni thum chung ten ina tiang khan an dam pui ve mak me bokani ti kha kan ron soibel du bokania in tharun na tur om lo atidu in ti sela atidu lo in ti lo sela aman hlom maya aza thak zo ka aman hlom lu tu khi chu mi hian an lo za pui deuh thina ma se a han chin ve reng ila kan lo dam pui mo dam pui lem lo ni po in taksa ai nang vek lowa risel na chin risel dan te in chen vek lowa katianga khan ria zaw na tan te po a thave zela lom ni a thei ang to kin angai anom pal takin i lo ril zaw ve zel don ni kanom na hi thingtlang ania sipai ho hianin line hi emi tower hi athen an off tiang kha kan ni thingtlanga om kan ni wang hian signal hi a thalo thei lutuka in biak te hi a har sa khop mai tin namdang kan lo ni na thil hi alo har sa ve bok nen thil hi chu ti jung ol lo khop mai enge mohun rem chang te ani lo chon in biak po hi a har khop ania tin hei Tlangsam Hnah hi tin reng dam doi tia hriat an renga tin ama hi a thahrim hrima Tlangsam Hnah hi a chanchin tlema zong han soi ka duwa mi te kan pi pu te na an lo soidan angin Tlangsam Hnah a chakna a that zual lai kan tiang chu jing khowar ni chhuah ma hian Tlangsam Hnah hi achak le zuala ama hian tengting kan soyang energy a full lai kan ti meng chu kol tong chan a pi kan tia an tia khatiang ang khania jing ni chhuah ma a Tlangsam Hnah te hi han lowila a thale zuale an tia chutiang chon Tlangsam chu that na bik that hun bik riau lai ani mela khatiang ang khani atin kaima takhi chuanin voi ni chauka ina ka khosik te kha are tamaya chu wangin ka chhun zom du talem lowa ni khata khan woimeno khat hi voi ni ka ina jing le tlaya chu ka dam pui
ani ti thu kha ma sa in han soi ka du a tin kar ron po sa kadam ta e ti in a then chuan min ring vak lo ten oma a then chuan ring ve tho si ten an oma a then chuan ring hel ten an a enga po chu ni selangin tun tu ma karon soi tum ta ka hi chu an ring mo ring lo mo Tlangsam Hnah hi kan veng lama chuan hei kol ho te an oma kol khhuah ke ni hi kan om zo ka kol ho hian an Damdawi na sa em maya an ni chu tin reng Damdawi ani ti hian lo hret chiang lu tu ka ti hian in kan then om pa kumsom ruk le kumsom sari in kar vela niang ani phei chu a khu zong te hian a kha ka tang thi te hi ron chuak tela tiang kha ni ani po kar khat chung an ina adam maya ataksana po re atia chon kan then om bok a in pi chi ami chuan ani po kumsom li le kumsom nga in kar ve tho ni a rim thelo khusik taksana tiang khan om ve ani po in ani phei chona du thol phan bur te a hian Tlangsam Hnah kha thuna ti khanin adu hun piang khan alo in maya khatiang te khan ani point ke po kadam pui mi atia chutiang ang chuan Tlangsam chu kan che vela hi chuan kan dam pui le maya tin karong bol pui helaya hian ani po rim thelo khosikin oma damdoi khalo ei to ri lo la Tlangsam Hnah hi karon chum sakang chenga lo in be chin te katia o atia kan nung khan kawa pe ve a ani po a khosik chore mi a rim thiat lo te hi chu le thok le khatar rim thiat ngal po pa theilowa mong chang in ni sari chung vel hi chu a o ve a khatiang ang khan kanin enge ananin boy puya ani po tuna a khosik chore mi a voin lama hian ron len phe tum heng he ni ti kha kan soi ngal te ang empo ni selangin Tlangsam Hnah hi kai ni lama chuan kan Damdawi le ani ti kha kan soi do a tin min ron comment tu te lama mi kha kan chang hal mayanga ka hming hi lalbot saya ania champhai atangin helaya Burma mission rongbol turin kan oma kaliwa district biala kan oma thingtlang khote takte om kan ni a kanat na chungchang ka han soi nga langa kan nu pa hian khosikin kar khat kan an oma ti chuanin anu kar khat nuwa chuan rim hrelovin kan om le a kan chaw em maya kan veng velami te po khan an lo kai ve anin entira COVID-19 ani hi ante kan na dan kha chu ai nang veka engemo harsat na wangin kanin entir ve talem lowa kha kan dan ang kan na dan te kha ain ang fekani ti kha kan soi dua ti chuanin ni pakhat le ta na nun na le thi na thuwa hian eng ma ti thai kan nei lo kan nun nei second khat po hi kan chel ding thei lo amai ro chu Christian te chuan rin kan naya chu kan rin pathia na ta kan ni a kan nun na po ama kuta oma kan taksa po ata ani tin taksa poi mo na le mansoila kan taksa hi pathian hian Hmang du a he khovela arong bol na ta na chanchin thashil na ta na a in puan na ta na te Hmang du ani chu taksa chu en kultur le veng him tlatur hian pathianin mo phurna keima ni theu min pe a chu kan en kol thata mangai taka kan taksa kan von hian pathian rong kan bol ani ngal bok ani ti kha ka han soi du boka ti chuan ni hei kalom le maya Tlangsam Hnah kan Damdawi thuwa hian pathian hian man thailo kan taksa ta na kan taksa na lai ti dam na tan hian man thailo ti thailo pakhat ma anei lo amaro chu mishing te om mai hi lalpan aptan pui ngai lowa
damna zonga ke pen tu te hi lalpan damna apethin zong lo tu te chu pathian in enting ya soi na thok pe lo chuan ei po ei su se ati chu wangin om mai mai chung khan pathian hena damna lo be se su pathiana be se na nein damna zongla ti chuan lalpan idu na mala so manga ati damang che pathiana be se na nei ro ti kha ka thu top na ta na ka han sei du ni ngai thatu te inza in lalpan mal som chu ro se